svima, ja sam Tomica Mišljenović, rukovodilac sezonu za biologiju iz Međunarodne stanice Petnica i student doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I tema ovog današnjeg predavanja je takva da bismo mi zapravo mogli da govorimo o svim biljkama, što po mom mišljenju svaka od njih zaslužuje na određeni način da je nazovemo superherojem, jer je svaka od njih na odgovarajući način prilagođena svojoj životnoj sredini, ima određene karakteristike koje joj omogućavaju da na tom svom staništu uspe najbolje što je to moguće, da iskoristi resurse koji su im na raspolaganju, a vidjet ćemo kroz ovo izlaganje da imamo veliki broj biljaka danas koje su u ljudskoj civilizaciji od izuzetnog značaja i neke od njih možemo iskoristiti u savremenim biotehnološkim procesima da rešimo određene značajne probleme zagađenja životne sredine. Trenutno od oko 1.700.000 različitih vrsta koje su opisane na planeti, preko 290.000 su biljke i u tom ogromnom diverzitetu biljnog sveta možemo biti svesni na vrlo različitim tipovima staništa, one mogu biti vrlo različitih dimenzija i mogu imati različite osobine koje im omogućavaju da se tim staništima i tim uslovima svoje sredine prilagode. Tako da, recimo, neke od najmanjih cvetnica mogu biti dimenzija od samo nekoliko milimetara ili ispod 1 centimetra, pa do onih koji imaju mogućnost da izrastu znatno više. U gornjem desnom uglu je sočirica, jedna od najmanjih cvetnica na planeti, vodena biljka koja pluta na čilistu i plutaju na površini vode, a jedna od najviših biljaka na planeti je obalska sekvoja, Sequoia sempervirens. Ove četiri na donjem levom uglu prikazuju kako se njihova veličina menja sa visinom stabla i ove najkrupnije četine su uzorkovane na visini od 2 metra do ovih izuzetno sitnih koje su uzorkovane sa visine od 112 metara. I trenutno najviše stablo na planeti je upravo jedna obalska sekvoja koja dostiže visinu od približno 115 metara. Biljke su nam takođe vrlo značajne u istraživanjima. Proučavamo njihove biohemijske i fiziološke procese i mnoge druge vrlo korisne informacije i za industriju i za farmaceutsku industriju dobijamo upravo zahvaljujući biljkama koje su korisni model sistema. U donjem desnom uglu ovog slajda je Arabidopsis thaliana, jedan od najčešćih model sistema koji se koriste u biološkim istraživanjima. Kada govorimo o tipovima staništa koje one naseljavaju, one mogu biti vrlo različite i, kao što sam rekao, usloviti razne tipove adaptacija koje se kod njih razvijaju. Tako, recimo, određene biljke koje žive na staništima sa niskim sadržajem azota mogu, to jest najčešće se na staništima sa niskom koncentracijom azota razvijaju biljke koje su insektiblazne, odnosno one obezbeđuju određene materije koje su im neophodne za njihove metaboličke procese, tako što razvijaju adaptacije kojima hvataju insekte ili čak neke druge sitnije životinje, to mogu biti ptice, sisari i ovde u sredini slajda je prikaz rosulja, odnosno vrste koja se naziva Drosera latifundifolia, koja živi i na presalama na ovim našim prostorima. Celokupna farmaceutska industrija je gotovo nezamisliva danas bez istraživanja koja se odvijaju na raznim vrstama biljaka, pa između ostalog neke od supstanci koje se koriste u terapiji kancera dobijamo iz biljaka. Jedan od poznatih primjera je taksol koji se dobijao iz kore tise, a nakon toga je sintetisan u laboratorijskim uslovima. Mnogi lekovi koji regulišu krvni pritisak, upravo tako znanje o njima imamo na osnovu proučavanja biljnog sveta. Aspirin, recimo, koji je upravo izolovan zahvaljujući takvim proučavanjima i bezbroj drugih primjera. Biljke koje se razvijaju na određenom prostoru mogu biti
odlični bioindikatori stanja životne sredine u kojoj oni žive. Šta to zapravo znači? Da one mogu da nam ukažu na dejstvo određenih faktora sredine koji su dominantni na tom prostoru. Tako da, recimo, na staništima na kojima se razvija kopriva, vi vrlo pouzdano znate da je koncentracija nitrita i nitrata u zemljištu na kojem kopriva raste izuzetno visoka. Postoje druge grupe biljaka koje ukazuju, recimo, na visok ili nizak sadržaj azota u zemljištu. U sredini se nalazi biljka koju nazivamo Oxalis acetosella, odnosno kiselica. Kiselica se razvija, kao što i samo ime kaže, na kiselim šumskim zemljištima i ukazuje na to da je pH vrednost zemljišta niska. Zatim imamo neke od biljaka koje su se prilagodile da žive u uslovima gde mnogi druge biljke ne mogu da opstanu, gde je količina soli u podlozi prevelika i oni imaju ceo set mehanizama koji im omogućavaju da u takvim uslovima žive. Jedna od njih se naziva Salsola soda, ovde dole u donjem desnom uglu, a takođe na još ekstremnijim tipovima staništa, gde postoje materije koje su otrovne i koje onemogućavaju rast mnogim drugim organizmima, kao što su recimo zemljišta bogata arsenom, predstavljaju pogodno stanište za vrstu koja se naziva Viola arsenica. To je ova žuta ljubičica koju možete da vidite i ona uspeva sjajno na staništima sa visokim koncentracijama arsena. Pretpostavljam da svi znate koliko je arsen toksičan. I samim tim sada dolazimo do onoga o čemu bih više želeo da vam govorim i čime se zapravo ja najviše bavim, a to su biljke koje naseljavaju staništa koja su bogata teškim metalima, odnosno zemljišta u kojima je koncentracija određenih teških metala izuzetno visoka. Znate da su određeni teški metali neophodni biljkama za njihove osnovne metaboličke procese, međutim u povišenim koncentracijama mogu biti toksični, a postoje i neki drugi teški metali koji se mogu naći u zemljištu, koji nisu biljci potrebni za metaboličke procese i za biljku su toksični. Neki od takvih metala su recimo olovo ili kadmijum, čije fiziološke uloge nisu poznati i oni ispoljavaju simptome toksičnosti. Takođe, nikl, recimo, koji je neophodan za određene procese u biljkama, u povišenim koncentracijama, za njih može biti otvoran. Biljke imaju različite strategije da prežive na mestima sa visokim koncentracijama teških metala. Neke od njih sprečavaju usvajanje teških metala, prosto ih ne usvajaju putem korenskog sistema i ne transportuju dalje kroz svoj organizam, a neke od biljaka imaju potpuno drugačije strategije, vrlo interesantne, i usvajaju te elemente u vrlo visokim koncentracijama i aktivno ih transportuju u svoje nadzemne delove. Neke od takvih biljaka nazivamo biljkama hiperakumulatorima i koncentracija teških metala u njihovim organima može biti od 100 pa do 1000 puta viša od koncentracije koju bismo zabeležili kod drugih biljaka koje se razvijaju na takvim staništima koje nemaju mogućnost hiperakumulacije. I oni imaju različite mehanizme koji im omogućavaju da te metale, koji inače za njih bili toksični, učine za sebe manje opasnim ili bezopasnim, vezuju ih u različite komplekse sa nekim hemijskim jedinjenjima, deponuju u vakuole u ćelijama, vezuju za određene delove ćelijskog zida ili na neke druge načine. Od ovog ogromnog diverziteta biljnog sveta koji sam vam pomenuo, do sada je opisan relativno mali broj biljaka koji imaju ovakve sposobnosti. I recimo, do sada je poznato nešto malo više od 400 hiperakumulatora teških metala iz 45 različitih biljnih familija i najveći broj hiperakumulatora je opisan upravo za nikl, značajno manji broj recimo za kadmijum ili cink.
ovakve biljke i njihove adaptacije možemo da iskoristimo u nekim biotehnološkim procesima da rešimo određene probleme vezane za zagađenje životne sredine. Sada ću probati da vam objasnim na koji to način. Tehnika koju koristimo se naziva fitoremedijacija, odnosno koristimo biljke da iz životne sredine uklonimo određene supstance koje su zagađivači životne sredine, koje mogu biti opasne za organizme koji naseljavaju taj prostor i koje kroz lanac ishrane mogu doći i do čoveka i izazvati ozbiljne probleme po zdravlje ljudi, po životnu sredinu i po organizme koji žive na tom prostoru. Postoje različite metode koje se koriste u fitoremedijaciji. Jedna od njih se naziva fitoekstrakcija, odnosno na zemljištima ili muljevima ili čak u vodenim ekosistemima koji su zagađeni određenim materijama, možemo da posadimo biljke koje imaju mogućnost usvajanja tih materija u visokim koncentracijama, njihovog transporta u nadzemne delove i nakon određenog vremenskog perioda uklonimo nadzemne delove tih biljaka, deponujemo na odgovarajući način ili ih spalimo u termoelektranama, dobijemo određenu količinu energije, sakupimo pepeo i sakupimo čestice određenim sistemom filtera koji su danas razvijeni, tako da oni ne završe ponovo u životnoj sredini. Tu količinu pepela deponujemo najčešće kao opasan otpad na poseban način, a na onim originalnim staništima smo značajno smanjili koncentraciju zagađujućih materija koje se tu nalaze. Fitostabilizacija podrazumeva malo drugačiju stvar. Kada se u određenom zemljištu nalaze određene zagađujuće materije, možemo da primenimo i ovu tehniku, da ih, zahvaljujući određenim produktima metabolizma biljaka, koje biljke izlučuju u neposrednu okolinu svojih korenskih sistema, vežemo ili za neposrednu okolinu korenskih sistema ili da ih prevedemo u neke oblike koji su nedostupni biljkama, a korenski sistem biljaka vezuje zemljište i sprečava eroziju i taj proces nazivamo fitostabilizacijom. Sprečavamo da zagađeno zemljište bude razneto na neke nove prostore i sprečavamo dalji protok tih zagađujućih materija u dublje slojeve zemljišta, sprečavamo da zagade podzemne vode i neke druge probleme koje mogu da izazovu. Ovaj proces koji se naziva rizosferna biodegradacija, koji vam možda malo zvuči komplikovano, u suštini je vrlo sličan ovom prethodnom, samo što se u tom procesu koriste mikroorganizmi koji žive u neposrednoj okolini korenskih sistema biljaka. Biljke izlučuju određene šećere i određene druge materije kao produkte svog metabolizma, omogućavaju rast mikroorganizmima koji vrše ili biorazgradnju, znači razgrađuju te zagađujuće materije i prevode ih u neke manje opasne oblike, ili opet omogućavaju njihovo vezivanje za neposrednu okolinu korenskih sistema ovih biljaka. Fitotransformacija je opet jedan vrlo interesantan proces. U procesu fitotransformacije biljka usvaja zagađujuće materije iz zemljišta i kroz svoje različite biohemijske puteve i procese koji se odvijaju u biljci, te opasne materije prevodi u manje opasne proizvode i deo njih odlaže u svojim određenim delovima ili ih na određeni način izlučuje. A kada dođemo do tog izlučivanja, imamo jedan posebno odvojen proces koji se naziva fitovolatilizacija. I kako zapravo on funkcioniše? Biljka usvoji neku zagađujuću materiju, najčešće je to neko organsko jedinjenje, znači u ovom slučaju ne govorimo o metalima, izvrši određene transformacije te materije, razgradnju tih materija u svojim biohemijskim putevima koji se odvijaju u biljci i pretpostavljam da ste svi čuli za stome, to su oni otvori koji se nalaze na listovima, koji omogućavaju razmenu gasova, isparavanje vode
u procesu transpiracije, kroz stome se u formi gasa oslobađaju neki od proizvoda koji nastaju razgradnjom ovih zagađujućih materija i na taj način se uklanjaju iz zagađenog zemljišta ili mulja. Postoji nekoliko vrlo važnih stvari o kojima moramo da razmišljamo kada koristimo neke od ovih procesa. Da bismo uspešno vršili fitoekstrakciju, to je proces koji se najčešće koristi. Podsjećam vas da je to onaj proces gde biljka usvaja zagađujuću materiju, transportuje ih u nadzemni deo, deponuje u vrlo visokim koncentracijama i mi nakon toga uklanjamo te biljne delove. Kakve te biljke moraju da budu da bi bile dobri kandidati za fitoekstrakciju? Pa za početak, to moraju da budu biljke koje brzo rastu i koje imaju veliku proizvodnju biomase. Šta znači velika proizvodnja biomase? Produkuju veliku količinu listova ili produkuju veliku količinu drveta, možemo tako da kažemo, i u tim nadzemnim delovima odlažu zagađujuće materije koje su usvojene. Treba da budu dugo živeće. Ovaj proces je relativno spor i potreban je određeni vremenski period koji se meri godinama da bi fitoekstrakcija bila efikasna i da bismo iz zemljišta uklonili značajnu količinu zagađujućih materija. Potrebno je takođe da ta biljka bude otporna na dejstvo različitih biljnih bolesti, štetočina i različitih drugih faktora u prirodi koji bi mogli da izazovu njeno relativno brzo propadanje, da može da raste na prostoru na kome je došlo do zagađenja, odnosno da njene karakteristike omogućavaju da se na tom prostoru efikasno razvija i pored te mane da je proces relativno spor i da mora da bude dobro kontrolisan, da biljka ne bi izlučila određene materije koje će recimo tu zagađujuću materiju da učine još mobilnijom u zemljištu, tako da ona lakše prođe u dublje slojeve i završi u podzemnim vodama. Ona ima i svoje velike prednosti. Energiju za ovaj proces dobijamo zapravo energijom sunčevog zračenja, tako da biljka u procesu fotosinteze obavlja i ovaj posao koji je, to jest obezbeđuje energiju za ovaj posao koji je nama izuzetno značajan, a određene biljke koje ispoljavaju neke pozitivne osobine, ali nemaju mogućnost usvajanja u tako visokim koncentracijama, možemo određenim biotehnološkim procesima, o kojima ćete malo više slušati nešto kasnije danas, da poboljšamo, uslovno rečeno, da im omogućimo da usvajaju te materije u još višim koncentracijama. Phytomining je jedan od procesa koji kada prevedemo na srpski bi značio da otprilike biljke koristimo za izvlačenje određenih ruda iz zemljišta. Na primer, u jalovini koja nastaje kao rezultat rudarskih aktivnosti, u onim otpadnim materijalima nakon industrijskog izvlačenja određene rude iz zemljišta, mi možemo da posadimo određene biljne vrste i da metale koji nisu u potpunosti izvučeni iz te jalovine dodatno koncentrujemo u biljnom materijalu i određenim biotehnološkim procesima iskoristimo i dobijemo još dodatnu količinu metala, što može da bude ekonomski vrlo interesantno. Ono što je vrlo važno, metali koje dobijamo u tom procesu su u takozvanoj nanoformi, odnosno u formi vrlo finih čestica, čija je proizvodnja izuzetno skupa, a koje imaju primenu u savremenoj industriji, kozmetičkoj industriji, farmaceutskoj industriji, raznoraznim tehnološkim procesima. I samo kao jedna od ilustracija, toliko recimo ovaj proces može da bude isplativiji od konvencionalnog, odnosno onog standardnog prečišćavanja zagađenog zemljišta. Prečišćavanje 1 hektara zemljišta time što ćemo posaditi odgovarajuće biljke na taj prostor i prečistiti, to jest izvući zagađujuće materije putem ovih biljaka, košta
između 120 i 200 hiljada dolara, standardno uklanjanje zagađenog sloja zemljišta, njegova zamena, uz svo zagađenje koje nastaje kao rezultat tog procesa i zbog transporta i različitih drugih faktora, košta između 800.000 i gotovo 3,5 miliona dolara. Tako da morate priznati da je ova razlika vrlo značajna i ova tehnologija nije naučna fantastika, već se danas vrlo intenzivno u određenim delovima sveta koristi i ogroman broj istraživanja na ovu temu i danas postoji. Iz dana u dan ova tehnologija napreduje. Hvala vam svima.